I pozdrav svima, dobrodošli u novi na mom kanalu. Ljudi, danas igramo gaming. Ona aplikacija sa dosta igrica. Evo moj profil, link vidite je to. Level sam 5, ovdje zapratite me. Imate moj battle. Zove se, sad ćete vidjeti. Samo da očitamo, zove se YouTuberi i ostali. Evo, imate vidjece, Leo je ušao. Mladen B, sad ću opet da probamo da prestignemo. No, moto je fix, ovo je malo lebnit, sporo lebne. Hajde, učiti, tako. Leti sad ovo. Još nešto bolje. Bum, napravio sam 3 backflipa. Sad ću, znači rasturam na trenutno. Ne, 3107. Šta je ovo? Jave Messenger. Postukao sam. Evo, Revit Ninja, to je najgora igrica. To ne mogu pisat. Ili ovo se sad snalazim. 44. I ide u 8 mjesto. 8 mjesto, ajde. Hoću li? Ne mogu da verujem. Da li sam drugi? To je bitno, znači. Imamo da odigramo Aratido, zašto tamo jedno mjesto sam ispod Arsmana Dačovića. Znači bukvalno stignem do nje, a Jolica bukvalno, a onda sam izgubio, znaš, pređem, a onda je on tamo da ne može nikoga da pristigne. Sad ćete vidjeti. Prestigao sam, evo, olačno. Ne, malo mi je falilo da me stigli u moroznu trešnju. 103 nije loše. Idemo na jednu igričnu po imenu gdje se ovdje nađemo. I to se penalti šuter. Trenutno 12. su isto prisiva Aspana. Evo ovdje Dex, ovdje Lito, Luka, Medići. Malo, pum. I all. Evo vamo. Pum. Brani je. Znači odbraniti, neće. Idemo. To. Puta 2. Puta 2. Evo. Prečo. 9, ovo mi je bio zadnji skor. Tako da idemo sad da pređemo na ostale igrice. Sad imam jednu igricu koju vidim Rovis. Ako god, to igra i DS i teška. I to je DS, dobar, ali ja ovo ne znam igram.
dobro. Znači, prelo sam imam 680 ora. Sad ću da prođem, znači ima da... Ubit ću se. Ja idem da skoču sa balkona. Idem se sprati da skoču. Ja. Opet stiže messenger. Sad ću da izbrišu ovaj messenger. Izvini se ovo. Ne tako, više neće smetiti. Opit ću se. To bi bilo to za ovu iću i to više. I sad imamo još jednu zadnju iću po imenu Jumptyober. Ovdje sam malo dobar. Ovo neću da igram. Ja me nazam bilo neki problema, ovo ono. Neću ići ovo Jumptyober, ono ne igram mi se. I ići ovo War Friends, ovdje sam ovdje lita, znači stigla sam imamo 8500, idemo sad da se zove da prestignemo u ulaznu trešnju. Ne. Tako je. Ajde. Tu. Ne. Toto. To je to. Prvi. Daj mi likicu. Ne. Opet ovaj messenger. Ne. Opa. Tako je. Ja. Ovo sam sad isprobašao. Ovdje sam pobedio obojenik, znači oborio sam prvi smo odvoli do bodu, 15.000. Tako i to bi bilo to do klipa, da se svidao, jesu stavite like, share, i subscribe, već isti hvala na 32 subscribera. Pozdrav!